Mai te waiata ki te kanikani whakaari, he whakarite ana ngā rangatahi o te tonga o Tāmaki ki te whakaatu i o rātou pūkenga ki runga Atamira e whakatūria nei hei tūwā papa e rere ai o rātou pūmanawa. Hei tā te pūrongoa whatitiri te wake ko te ngako o te kaupapa nei, ara ko te kaupapa tohu marau Talk to Me, he whakatairanga he kimi rongoā hoki mo te kino o te mate whakamomori i roto i tēnei whenua. He whakaaturanga e wātea ai te hunga rangatahi ki te whakaputa i o rātou kare ā-roto. He kaupapa tēnei e arahi ana i ngā tangata e mamai ana. Ngā kau kia whakawhiti kōrero, kia kōrero ki tō whānau ki o hoa e pā ana ki ngā mea i roto i tō ngā kau, i runga i tō pakahiwi hoki. Hei tā kai kanikani a Cyprus Toki, he maha ngā pēhitanga e utaina ana ki runga i te hunga rangatahi. He wahangu, he mahi huna i ngā kare ā-roto. Speaking out of their comfort zone, speaking out of their pride, out of their own egos, just confidently speaking to somebody, reaching out, seeking help. Me te mōhio hoki kua piki ake ngā tatauranga whakamomori ki Aotearoa mai i te rātau. Hei tā te kai whakahaere, he waka tēnei e manawa roa ai te hunga rangatahi. This is yet another way that we can utilise dance and music and performing arts to express their words, because sometimes they don't know how to explain those particular feelings or emotions that they're feeling. Kua tōpū mai ngā rōpū waiata kanikani whakaari ki te whakaatu i o rātou pūmanawa hei whakaarotanga mō o rātou hoa me o rātou whānau. So in today's kaupapa, we have multiple groups that have come together. So we have over 160 kai kanikani on stage, which is a massive thing for us. So we're in season 4 of #Talk to Me, and I guess when we first started, we never envisioned it to be what it is today. Hei tā matairangi ko tāna whakahau kia tātou katoa, kia tūmaia, kia pakari tātou. Whatitiri te wake, te karere.